Kardom don marli nilimen angtong di lapen pinila bangso lamar janong ile tum kacithan ponjalam thela bangke Karbiang long autonomous council ahem kang therarlo adun thu aman kang tui nai ang hoi la bangke Ojit Kumar de bongli phan bidia হয় আজি মোৰ কাৰণে এইটো এটা গৌৰৱৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব যে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ আসন কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ডেপুটি চেয়াৰমেন তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ CEM আমাৰ লিডাৰ সন্মানীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং মহোদয় তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা বা তেওঁৰ যিটো ইচ্ছা তাৰ ওপৰতে আমাৰ সাংসদ হৰেণ সিং বে lasi don marli ile tum kachesong a phurki mo chalangam sina suri hini ra kret rok aning kan pen Karbiang long lo hur ki chodut a kachesong la bangke Karbiang long autonomous council a voter list along pen ke che ki bia men ke ing than at nangi puitum chesong We want justice! No elected rule! No elected rule! la bangso kachesong ang deng do piglo ning duk meme chijinso me la poson ang deng na do petlo la pen la bangso kachesong long rat det sita me pinia ni bangke aning ke hangke chepak lang sai selo ili tum a khege ki sunga binong lo jong si hong pen ke wang abang phu bang phi tum a ke che ke be tum men jong si dak pleng chen lang do bom lang ang hoi pek bom lang long le phelang pi bom lang pulutang te ili tumakar biang long ke vir det khangjang po pusi ka do ko betala bangso ka che song long ke ka che to che paklang seta pinia ni bangke hala ili tuma ningar lo aka phere iningar lo ke do amek de bangke che ke be tum dak pleng het lo itum sung piglo hala so kamatha ke sung amek long bangke non Karbiang long autonomous council kachari bom atum abang pho tum bangke iningar lo amek long bangke ing ti sinang tai thule thot lo Council kachari ahem arlo amana kang tuinai pulutang tela bangke chairman lo la pena dun thu bangke dake deputy chairman lo chairman abangka VIP ke Ojit Kumar de si council kaching vai long bangke alang li si maya hem phulo la pen hala bang sor ni bangke tulira nong ha ke hai pen ke chenglok MEC CN ke EM ke do an na tum sitame Ojit Kumar de phanse sar hang po hala bang sor ni kasing bayar ni bangke ili tuma anwan ili tum kicholong nangi anwan si kumar ne ake chepan hodai kok ili tum kang ni nangi ang hoi si kumar ne ake chepan hodai kok ili tum katiki nangi along le si kumar ne ake chepan hodai kok ili tum kachoklem nangi abe habe par si kumar ne ake che tum han hodai pet tangte ili tum ari deng long kupilo ke doi langke sin nona pora bangke nilihin pen kacuning rikang tunggu bangke Karbiang long arlo rat det ke do ansi tame la Ojit Kumar de phan deputy chairman ang hoi ke pega bangke kaduk kabetala bangke pinrem vegni lapen Ojit Kumar de phana bangke deputy chairman ang hoi long ke pangni long le det khangjang nang po la anda kalilang alang li phana bangke voter list pen amening than si MEC ang hoi anta pangni long le det dang jip akache songa bangke ile tum bangke la claim veg nang jing Setamen non la bangso apor hod bang jase mera bangke deputy chairman ang hoya bangke pang ni long le de khangjang nang po non ing deng si bangke don marli tum non la so teng dam bom pulotang te ili tum bangke kivirji e phranga bangke chithek long dak khangjang noi le to non het jong sarkar pen lam don ka chit tokolong sita me ili tum theklong lo longri kepa bangka la ke kechi ki be tum han si ing pupi ang lo la son si da Karbiang long autonomous council long ke
chairman le punon deputy chairman le punon la pen CM le punon bangke cheke betum ke dake ing mi kertang kang niji aron ave puta thang ta ave pulo tang te non e prang bangke Ujit Kumar De bangke deputy chairman chot kalilo chairman ang hoi kang niji phanta alang li long ke aja khong dokok lo non teng pulo tang te lap anda kalilang moane si bangke CM ang hoi kang niji phananta alang li long ja khong dokok pu athema non kachari bom tum kama tha teng pulo tang te ke cheke biaso non hong pen le bang non na hok pen le bang non kar biang lo autonomous council arlo bangke chairman deputy chairman EM CM na hok ang hoi long ta pang ni me po bangke aron pinchong det khang yang lo la son si ma tharong lo tang te kar biang long autonomous council pu isi sola jong la bangso council ke da kar biang long arlo ke seng ku pia ke nas ke dolang te kadok ve pirthe long kachari ko son ma hala so teng si kar biang long asor ta me kroidun nang po pulutang te dak council isi sala jong dak keseng ne kenang dolang mante la persona council along kaprek pipo sebe derlo kar biang long arlo sala jong keseng mate tribal areas ardo la persona council sala jong keseng i bangke hala dak ke do a tribal atumle ang hoi pacherai nang la pen ame thang bongle ki duk kisung along ta pachelana dunang la pen reng dok reng ni padonang pusila bangso council keseng lo kente tang te non la so council ang hoi la pen dak akhia dar an sita me ha hong pen ke bang ake che ke betu man phan ron phuiji pulo tang de la so council dak ki bi ne ya kenang se vedar lo dakta general district pe man det no pi phan dak tribal areas puki pubom lang te kupi phan dak inglong so ahawar puki pubom lang te dak kupi phan dak 6 schedule areas puki pubom lang dak Kupi pansi kar biang long autonomous council puki pubom lang kupi athesis autonomous puki pubom lang te jong sidak hong ben ki bang ke che ki betum pen cheron rap huiji pulo tang te la si donatum rabatum nona teng la so council kachari la so teng dambom pulo tang te non e prang ke la ke CM ke Ujit Kumar De man un e polam ke klang te lo donatum nona kamat hatum phan terek re pulo tang te la so teng si dambom po ili tumari deng pena bangke abe bangke fruit bompo mo ili tum ke odang i bangke lake arang solo lasi la bangso la marjan long nang ke lang dun nang karji dun bang pho bang pitum ana phanili hin pen kachuning rikang tung bangala hello Ujit Kumar De phandak deputy chairman ang hoi ke pekta na bangala ke meng aphunanga janglo donato meng aphunanga janglo pulotang te lake abangan nang jang et puloke nang nut puloke lasi non e prang la puson ke man me det je phana bang ke la Ujit Kumar De phandak deputy chairman ang hoi ke pek pot bang ke kaduk ka veta chingrum pet pen thang RVR elang le pin pen la eson vet lang vet Ujit Kumar De inunura phana bang ke dak deputy chairman ke pamana bang ke nili tum kroi krip ke anutin abang phu akar bi tribal ke do anta la bang ke aninga aling tai pen nang bar si la so lam the ka pin rem lam the bang ke bar vek nangi ili tum la pon si pin rem nang po Ujit Kumar De phana bang ke deputy chairman ang hoi pen bang ke hek plot nang po dak dolang ke tribal dolang ko mane kar bi dolang dak ta pen kapre ka tribal dolang alang li tum phan dak deputy chairman ang hoi pek numa dolang ke dak kupi posi pek pon pe derlo chethan nam lo pulo dang te lam bang ke kapre lam ta liam thui la pulo kar biang long lo tribal ke do jasement khasi tum sitame alang li tum sitame arni ke ong pe na bang ke nanga patin dun alam thenang klang lo nili tum dak ke do ke khaibarim lo puvoi phiche ta kar biang long autonomous council ar lo ke ni tum ta ahok pet ke long nang ji an wan ke nang long dun de la son si kapre a khe so tribal atom sitame hala bang so atin ke na chepak lang dun lo jong si li tum thang da kar biang long ar lo ke dora pet ing long so tumang bong jong si so kaching hona bang ke tum pangbar thek the pulotang te la son atin ke bang bom po la pen hala kapre a tribal so tum sitame da bang ke mithang along ri diat lo pu bang ke chema thaji bang ke ingarong poloke la som si non nga chari bom tung ke claim rong lo hong pen ke bang ke chi ke be to atuma phan se ane pa the rong lo la pen dak il tum ke dora pet ke so to ma aphana bang ke beng ke plak sin ang claim rong lo
Lasi Ojit Kumar De Phan Deputy Chairman ang hoy ke pek pot bang ke pin rem pim Messi ang hoy pen hek plot si ko mat ne a tribal la phan si Deputy Chairman ang hoy pek nang ji pusi kaddo ko ve pinikar biang long radet ke do ansi tame la lam the isi bang ke lam the isi vet asyang tong isi vet la bang ning jening ilitum Lasi Don Mardi tum la bang so ala marjan pe na bang ke nili kiri dam ji ke la puhelo non kar biang long lo song ta do pik la pen jung ke thekere sita me iltum nong do la si kaprek aham phang pen kaprek asong pen non nang barsi la so Ojit Kumar De aphan Deputy Chairman ang hoy pen ke hek phoji aphan khache song deng bang ke deng po pusi li hin ben bang ning thelo la pen non e phrang ke bang jiani an sita me ko man ne ke chi phana bang ke Deputy Chairman mate Chairman mate CM ang hoy long ke pek ji phana bang ke keng kam ke che jor hai hilo pusi itum non e phrang ke bang ji phan ining the pon ji phan la so khache song deng bang itum deng pon ang kok po Pini labang so ala marjan be pon velo kardo